like I say, you can't have some and ya saw them on qua. Also, dear way any dear we, and go point so when you have pa. So, Bama, Sompa, so ultimatum. Yeah, baby, you know, dear last was I would be to Janafi as I was says number schedule here. Sure. When I say anyone with here and a 1% more. A woman say I was Sompa there, but Sompa Ghana. Sanity. Yeah, can I shanty form more Sompa Modoso? Of course, yeah. And this oh, me taba power. Yes, I would say Hanafi say Sompa and whom while I say you're getting it wrong. Yes. The best way a Ghana. And a Sompa so can Ghana. Sanity. Maybe I will be waiting me as support say. Now, Madam Monson wants to say, Mamma Mia Quenya. Na mother tea for you and I for you nasi. Now for yen sponsors no. Mean to me wooding, but if I buy 4 or 5 Bomudin. Nananum, Sompa traditional cancer, Yankupo in Shromo. Banks there was Sompa the rural banks, you know. I am a final rural bank, Suma rural bank, Bastard Limited, Doma area teachers, and I face you unique Susu link. Or what me a boy and pa. Now for young call. German not for and as a Sompa addition more US, Canada, and I feel UK. A share project yes or Muhueno, or what you about almost 2 billion. Yeah, 200,000 Ghana cedis. Oh, in fact, me and some more. Maya, the citizens are more US, Canada, and then UK. Now for your bar, your MP, Honorable Hinkwaya Frederick, when he says I'm on so share. Now, DC, Honorable Solomon, Usu. Honorable, the Juma Pentilasi Assembly, Bonabaso. Bonabaso. Honorable Enoch Nyako, MPP parliamentary candidates, also a supporting. And Chairman Matanga, MPP district chairman. Papa no, you're very good. Matanga. May say, me call Jamai North, and if I'm in politics, I'm mentioning yes, Mr. Barus Rice. Yes. Okay. Yes, Matanga, Chairman Matanga, you're very good. Or would him say MPP and DC supporter will be all the better. Chama, Yadawasi, Yango Punsha. Nothing to Chairman Abraham NDC. And a community in so much support here. And that's it. I was not balance after to Jessica 054 3100 004 054 3100 004. Abusa for yenua Andrew Ajeni Boatin na ye training kan na dwuma pa wo ye se be ya Sompa mabunu so ombenya access no ma bia ho edimom na ewiase aye global village aye kurakotoa bi utu hu na manfo atin de na wo de tuhu no through internet ya communication any IT ya na de tuhu no nto so afa ato say obesi library ni ade a eno ma bia o mo like no menya nyina ma bibia atimi aye kama e fam very mafoso hi my business doctor ye de hia ne ye Ghana ho donti no ye ba ye son Sompa wa me dana ayefo ne tie for so mote won ka ti prum kakra na me didi ye pa say ye dwendwen ho no se wo hwe yen na wo tie ya onsoso no se wadwuma kuo no unya nhase emfa wo ho adwen se wo ba be ye bibi e de aboa community na se wo de som community na wo na o sase adwen bibi ho na nya me pesa me kan ye se die nti na wo se wo ye adwuma kuo na wo community mu utimi ye bibi sa de boa akwan bebre so na boa wo brand no nse ye hase ne aka branding ho asem enu nti no se opese o brand ne ejina brane a e wo se utimi ye bibi ma community na wo no nso ho se wagya enkaidum bi enu nti yemfa ne te se wo ye school wa ye private school e wo community bi mu wanya edom bebre a wo ho so e de wo ma abehye school mama school ne anyini o hyase free crèche se kura mi so ye de ss aka ho aban school bi a e wo honom na wa hu se omodan na ba bi so apa nsuo to a enkwara no ebi etena nsuom na no nti ya pon school by force no sa school yi mo betimi de ato mo ho so na matu anamon say ye kɔ ne akɔ ye needs assessment of sa school no say ye kɔ hwɛ say ye bo sa ba bia ho apa no so a ebe kɔ se yensen woni wo school ni PTA ayen hyehyɛ na se wo bo ho dawura eye den a obenya mmoa bi afri ba bi na akɔ ye sa adwuma we na kan hu se waboa Ghana ban waboa community na wom no enu nti enwumanyuma ahodoɔ nyinaa ye kan ye the school for aye example asafo ahodoɔ aye wo communities yenso ye betumi aye ama na boa
na nia mesra pa ne se hye ne nso so opese wadwuma o customers no ehun se sika na omode ba ema wunyam wadwuma na mfaso oba so no eye bibi boa o man na hye saade wenyan na ye sua ho ade yi nso esan se customer loyalty kra no se oye sa corporate social responsibility ejafosu etimi boa oh yeah esan se me can't say awake minim se nipa dodo ni pii no eto eno de ye wo mo events esan so minim se one city bi ekọ baabi a ebo o man ni nyina ene de enya wo na wo kọ ebia na e wabusuani bi eno nti no e wo se enwuma ahodo a ye wo man mu no obi a wo te yenka hu ne se e ya akonya se wo nsuso no obeye bibi a ochina bi ne e be fa ne se nkai dum a ye de be kai wadwumakuo na wode wo man no no se mfaso a wunya no nya nko a ene wadwumayefo pe ena mo ye den mo cheta free na emom no mo san dwene community na na se o man na mo wo mu no eho eye bibi edeboa ebio etimi boa nsuso ema adwuma bia na wadwuma no enyini adentia mahu se me ba to wo ho ade now be the percentage bi ebeboa sa corporate social responsibility na ye ka ho asem ya mehu se ya de ba wo ye ntine mayire me ho ato akoso ne wadidwa ntine eno no boa ma business growth enso so etimi ye de yes eno ntino enna de suan ni amepesa me di betwa to ye se busa ho my 10 years business ewo krobi so especially yen a ye wo wholesale ewo miaye bi no asase no call ye no nya na yantam kama ene ye de ama na ade aye wholesale ene ye twe milk ye twe calipo ede ba kurum beton ene nyame aye adom ena wo kwosoro sa community na omuni KVIP ede no ya ma wo that's the question ede na waye sika dudu na wanya community no mu no ede be na waye ede aboa eno nti na business doctor say so person with business no enya goodwill bi the greatest asset na bon ho modern say onso so no say wonwene ho a bia na onim nyawo na anim nti na yaka ho asem watie siginaye to ho anamo na ebeboa ama o business na ejina brane na unsu din akọ miaye adentia enye profit pe na wo hwe na emum profit no o the percentage bi eboa Ghana ama Ghana etumpom enye profit nkwa na hwe na emum profit no the percentage bi eboa ama Ghana etumpom okọ multinational companies obo kwa last week na me ka say wo to spend $10 million say CSR projects nkwa will give back to society nipa na basa oda no obo mpa ekwada bi obobi ma why a part of the society nti asebi kwa to a te say dey ato omo ye mfa say say ebi amu bia na say bi me ka say first na dey unisika na kwa na fem mbisa eno uchini na say we na mfa okwa na kwa jibi kwa unisika na okudi nisa eni kwa say wo society na say community ma yedwon wo sa omo da no omo so da bibi omo ye bia say omo factor into their day to day activities na me say we give back to society a sadia ye kan obenya ntimi so ba bia wo bia no enye ne kase ne ye kan tekuni simpo ba benya bia ma society no ye bebo mpaya ma na so dwumadi awudi no ebe ye kama ye da ma danase ye nese yi no so ye wo ye nu da na ye boa so ha ye fen high priest na app bi aba na sa app no say dem say Ude we young guy kana say open strategy na say open ban ho fe kwa ware kwa app so benya bi business be na say je wo ye bia no app na ba ebo yie ebi obi opanwum obeso tie nwum obeso tie movie ebi a wo ye small bodwo bi wo she kona bi wadwuma utwa pictures kakra ba say odi guso ni ehu ba bia wo na no ma wo tone a saa de ni nyina ene momunti na advert bo enye dene unisi ganka se business kan timi nya advert ya the other alternative for bar ebe boa ma odwumadi a wudi no aye kama ti se de yenua ageni mu yei obetimi yakọ people for ho na odu project akọ akoto so na mo so bo hu dawuro so that Sompa for Ghana for so mo hu sese na wo ye no takuni simpo abanchi wie yampa chaw ene people for ni nkomo na odwumadi ne fa no mfa nto app no so ma no so ntone na bibia nya kama dani e makọ aba
na ma apun de say amafo si di ho dance ye de nya grow sana no oya no ho oya no me de ade ba ko bi koto so hwe efe de course a mi nya no eh sa de mi hu ntima sa be nkemeduru akiri papa adene de abibre mu ha na ye de ade na ba ye fan se ade aga na ni ena de abadwuma de bi ode aba ewo mobile phone so ewo laptop so ye de ni TV de e beba say ho asema kasa ne say open movies ahwe or video content via your audio content via friend a podcast and also I say in commodity to say you no radio so you trying kakran na de ato honom sa no mani nyina na de sa adwuma de na ba so obetim de aguso say be obi o te ne fie or ne office onya daji nti obi an betimi akọ no nso akọtwe sa adwuma de na gu ne phone so kra Android phone so kra Apple phone na chese wetimi edisa adwuma de na de achiri baby o kan say podcast no bia de ye ne etwa no bia 55 ne de aguso na me pacho e ko ba sa me amabo ka kotwitwa de aguso no me benefits ne de hen say energy sam ka say as I can app yi ho sa apebo app yi ho ne say amanfo bebre etwe na omokoso na omutie de wo de aguso no ete say abefo de YouTube ya amanfo ekoso kodi omudwuma yi the more na wo dwuma de na amanfo etie anasa omohwe no na won so unya kakra egu obotom nya butro so boduem ne ka say so di guso keke dabi eye revenue generation system a yes benye sika o the currently na challenges ba kwa wo man mu ne say oma no mo yesa sinini ade no so omo de ko to internet so so mbenye ska gu omo botom na eden especially abibre mu asai sa issues ni ntina app no aba enti ma mo yesa app we ntina yes enti wo video content bia na ya kama kwa dia ya dia we na abuso so ni dia ya dia say ya me no ka say okọ app store I wo iPhone so and asa oko Play Store I wa Android so na so type try pebble TRYPEBBLE obetima download ya size no enye kese bia untu ahwe eno ane se wa create your account na obe code de wo ho bia no obetimi access na kama me no kasa se CI your documentaries be break documentaries are asetena mu abrabo mu nkomodidie abonten so yakọ ne yakotwa bibi afa kejeti aho yakọ menhia palace ne yakọ ye story bi oho yakọ afa hye bi ase ne yakọ ye ho story bi ye wasa no ma ne nyago app no so a opa disuade opa ni jesem opa asresem ni nyina okọ app no so a onsa beka okay yo mazin ti me fan say me mama Sarakoba boutique o ya se he ya ho fa ye pa ne bia Sarakoba twitwa ne pictures kakra ne ade ba mu boutique no de ba beguso eno betu eska na say free me pa cha o se ode onuoma egu app ne so no e free untwa bibia de hia ne se wa ankasa wade na ode ato so no te se de wa posti ade na wo share link no wa be share ama wadofo ne afoforo hu se wade ne da ha sei na omo so akotwe na omo ahwe the more na omo hwe no a e boda roma no na wo se nya sika go botom na sika no hona se be ye kan nyina obi busa se be mafosu busa se sika no e kwan ba ne sika na ba yen sa be fa so aka mo account bi me bie on platform no so ne sika na ba manhunu ana se be come on sa na mama check ana se say okay dwumadie no ho asem ne ye afanumienu ye wo ya ye ko twe dwumadie no na ya hwe no ma egu so ene ye wo mo nso a mode mo no ma ekogu so ma mode mo no ma ekogu no so de em se normal information I gini bi no your bank account details and the send your data se sika ba ma ba bia yem fa nko okay jo kan hwehwe da ho no wani je ho na se utim so wia de aka ne se app na no ebedu bra ma hwehwe no se bia udu this number of views and nipa dodo se be hwe wa ade na sika we na obenya na eno anka se tu ato ba bia so mo ntu ato ne ma nti me wo Ghana fa na ba bia bibre mu ha yi enya Ghana mpa bibre na nkwa na ye kasa asemi
ye di gu ho no em say abrofo ne de na omo ne de otime ko no ko hu China fo kra de na afo wani so otime ko na o se chi ade na de woni nam ba bi ba ye de ne de e Ghana ni a wa ye ade ne say abibre mu ha no yomanko an ye di gu so enti say ye Kenya say ye South Africa say ye Ghana and the okoso a ade a obehu most of the Ghanaian content e wo ho no anika efe efiera series a o say open TV so kra unya nhwe no eda ho a okwa obetima hwe wo no is enche my business doctor say so much say kra du kra enche unya pebo app na u tufia na say na my business doctor ne Sompa program say kanyina ne say ye twagu mu sa enche busu afo ba bia wo bia no u tife na de usu ni sika ana uni adwuma ya we ye adwuma o app o phone kwa de na so be download app no wa shas na pe content e kama kakra nti yesamu ne ye ne mammo magazine mo amoton machines ni ade kama twetwa no mandugu so kama de se bia medimafo herba say na hospital no me sponsors na miki bia major fast food na de aguso igi power engine oil no na de aguso na Africa resource management na de aguso na bibia kama ebusu afo de adwuma aba ene yen ka se adwuma ni Ghana o ti se bia wo mpa adwuma no waye people for say ofun ekuta no eye office eye virtual office ntuba people for ha unya app na no download unya download you say pa no asat na the content ni guso ebi ko na nyum to pa voice ede me best me ba betie o voice no o magazine uton engines ka ho no ma obi ni be bia wo app ya ba o twen de wo de anso be tuta pictures na de gu app is na manfo asha ase ne ye frɛw endi me fitumbutu na ba me fitamele na ba me fitakwa na ba me nu kuma se kwan medical first me hia de we say ebi kwa me ma me frɛ wa na de maka na wo de abene bibia aye kama pebble for yadamase na barema ani ji sem ba ko esan wo ne se ye wo mabunu bebre aya na omo pepa se sa podcast yi ombe bi ombe twitwa omo content na omo de agu online se o ideas na wo ho na se wa ye ready a ye pebble so ye wo studio a so obehu ya ye betimi ne wa ye nhyehyeye ni ye twa o content na ma ne ye de ato app no so ama wo amwase ye di ska mutwa metwe ska na free eyen nhyehyeye a ye ne wo ye se ye twa no ya de to app no so da chen ho nhyehyeye sei a wonsisi ye na so ye nsisi wo se be at least ebe ye adwuma ma wo na so wanya sika ti se me wo idea bi na mini studio me kwa ko na nya hawo memna na me nya nhyehyeye oh nyankopon sham nyankopon samo bantam esen kan mabnu ko bia ntina fie o in fact my idea pa nti abuso for my business doctor so de ye hye ya se ya na ye no abofo be da maintain ye tie se midima for herbal hospital me and ye sponsors ne me die nim ko twetwo mu nyina de aba ne de aba begu so Dr. Tam da so no yade be na wo yade no wakoa na nkwa wo se bia don fa bere ento so mam obese yade no kama miduma panti obie ba ko so nkran na mse udu Dr. Tam da so ha da bia me ka se dem e ma ne ye me de ye ma ho ne se in fact we invest wo ho wutimi kwa ye se be me sa akwa fa yade ese ahade ya yade na be kumi se ho nse nkran nya akono enye Tam da so ha udu ho fe yie abrantie no nani so ade e fe opade pa na doctor for na nurse for so mu buade mo nim ti entudi ho ma se be ho no eno kama yade no 50% kura ko timpa cho pa ya se fi bi eni ho eni kika wade a tutumni ka ko Dr. Tam da so no kuma se obo kwa agogo Oben Government School no obetuma fe 0244 774282 0244 774282 enkan so pokuase mayira udu hon ma Dr. Tam da so o ho a wo ye adwuma bibia kama ba cho odo ka ne bai o so odo ka ne bai iki power for say me ma o ila de begu ka ni mu o say car boarding but my tiska to ka be 50,000 Ghana cedis na o ila de guma ne bo nya de na wo si esufi bia dumja en na tetensem ne ka nya ne kwase esufi bia dumja uye sawa sewo car timpa chopper oil papa de gu kama ege power engine oil they say the plug for ne de be ma fosu yesre wo hwe no amana short o ka che egi for say yempese be short ebo adwuma yie eso fatamale okotachima wanchine kintampa enua na obi isu abobo ya enua oyisu articulator na so isu sprinter enu nyina bi wo ho no be boa ma wo car no akona bedia ye kama so oyisu car no se car no amfa engine papa enwuma ana so wode one for the recommended grade na enwuma je ya ne se car na numfu utia so kura nko ukwaduma na wo yakwa wunye ni je bia sa wo sa homachi sei
ebo sese no ebo fo no ani ate uba adwuma kwa no ani ha because kai uba betiatia so obi anya dai emfo unya ege power na the go kai ma bra se be besia bo adwuma no wankasa bon say yes bibia aye kama timba chaw wo ka na pese ka no so aye adwuma kama wo so unya sika unya ege power de guma bibia ebeye kama abusan for ya kwa African Resource Management ebia wo ya money contractor o takwan ne patam wonya contract unso mo light bia me so mamba ko bia odum light a on me so a shin fe etukwa akiri nti bia wo hia light bi ni ade betima boa ama adwuma wo ya na ye kama okọ African Resource Management o mo takwa o pe driving lamps a ubetisi so ebe ma light ne kama open interior lamps a ubenya bi open globes ene warning lamps ni nyina bi wo hono ma okọ African Resource Management Limited or takwa so ubenya bi 0541 350 300 0541 350 300 major fast food major fast food e say na do catch me say be ma fosu emnanti no mu ni ni guys say omoda no mada me da ase first no so mo didi emunye no mo ti major nkai so mu ni ha obia o ha no fa major mi hia banku ni tilapia na ko major mi hia jollof o mi hia fried rice nti say ma catch say uni gela mpaso mani hawo ese mani bi kwa no mo ya adwuma mu nya daje enye enkwan ne ade no wo fra me de ko betuma ya nkwan no wo da kwa akwaso fridge mu na de bebie na ope pato du mejo na enu anu no ene se me ko mejo me ka che mo se mo nya aduane me ko mejo se me mira na wo se what special ayibia ba edition bia be ka me di ka kwaso ahwe se bia mbetena video so metime di ho adanse yie mejo fast food water for formats ne duane de yie udi agona pedu no be dia hwa untimi so kwa no akọ betuma fe 243 240341 0243 240341 above other romantina dwumedia ye din dan den ye ti ba bia mo so muti enka bibia ye kama doc what ye people what ye nua ajenim dia na be kana fe de ye mfe dwumedia nim la wie bema fosu me din ka de ye nua ajenim dwumedia odi e wo Sompa de meka nyina ne se dwumadie kase pa de mo ye no be ko ehun sunsuaso ne mmoa nipa benya no be ko beyond enipa ubehu omo nko control se yangompon de wonkwa na be ma wa wonkwa na nyina be ma wadi awie no enchirima na ombenya so mfaso no kra ene doso de kenya na se maya de papa dwumadi kase pa no maye no se de be ma fosika se enu ni nyamesom no nyame hyiram ne yese ahefo ne tiefo nyina se me immediately after studio me so me donate me de oh so me ka se dey ka se ye aha de o man kwansa pan yo dabi tiefo ne ahefo nyina se ade bia ICT e bibia eno na se control wiase ntie nyina ye mmoa ne yenye na enye se o bibia obi ye bia de o hyase ne na eden se formula no kuta no nti wo community bi wo region bi na so mpesem ye bia akwantati ye le mu hu ye nua ajenim a minim se ne ye nye den afi pebble for so no o mama ajuma ayemre de bia me ka se ajuma nya din wo wiase biem we say collateral uhia na asset ya uhia nyina ene ofun se wo nkate egufi a obetimi aton wo aburo egufi a obetimi aton wo je na egusu a obetimi aton wo bibia wo ofie tomatoes bibia obetimi aton nti pebble for wo kasa na download app no me hu se yade ebebo apa nti abusuafo mumie nyina yen sign up niemfa ni adwuma na bebo bema foso madana papa miti ba ko na yenko yo yase the offer du apa no ene piano eno nti enne business world ni yase the dada nyina ye kan say ewiase ne ye global village yeah nyame adom sisi e de yenna enim say online marketing ye friend digital marketing koso we so bia take advantage say me meti hanumi pebble kasa na no start na me so make ka ne ma bibo mum trim say niema na
As a dreaming wa ho no I was say maybe back to reality. That you say. And intimidity yes wo de wo business ni mu dada na wo ye adwuma no. We use sa app ya ebeboa. Yenua ade ni mu nsuso nyame enhia wo no team ni nyina. Na montonkoso na adwumaso a mu di boaga na man no. Monkoso enye. Na afoforo nso nhwe so ensua mo. Na Ghana ntimi mfa na ntuma pa. Infra esanse oyonko da ene oda eno ntina megidi ye pa se matu mo ho asi ho se mo be ma nchirima no nsoso no ene ICT afadamfo amode yesa project yi amoye dem moye ebedu baabi ne yese Ghana me se be ya aprapra adwuma kora age se wonim computer mu eno nti nyame enkoso enhira mo na ye ne adofo nyina na yetie mo ne ahwe mo no yensusu yen contribute bibi na embo ama mu ntimi enya 100,000 na finish project no aha ne de dwumadi ni nyina besi ye fa me very mafosu nyame ya adoma na wo kyese ne ye besa ne mo hia